Siqale umhlangano wethu siyafisa ukuthi siqale ngokuleko phakathi kwethu ngicela ubaba Bishop Thongo ukube sikhona ngokuleko siqale umsebenzi womthombo. Sizocela sibukele ngaphandle. Baba simakade sesiphambi kokusola manje. Lolo sibona bakho baba nabo abantwana bamakhosi. Nabo abantwana bakho bahole bomphakathi. Abantu bakho bakho manje sicela mavula lenkonzo. Kube wena kulakho kulomhlangano ozosikhona ngezwi lakho noma kwemene. Ngegama lakho baba kuzobekwa kahle amen. Siyabonga. Ngicela ukukhuleka esitawini sobukhosi. Ngibingelele izinduna ezikhona phakathi kwethu. Siyabona ubaba unduna uNxumalo, ubaba uDonga, ngibonile nonduna ubaba uSangweni. Sibingelele onke amakhansela, sambona ukhansela uSimelane, ukhansela ukuthela ngicela ngapha ngaphambili. Ukhansela uNdlanzi, era manager bakumthiyane kanye nokwethu Mbeki, abanumzane bonke bendawo kanye nomama nawo wonke abafowethu sanibonani ekuseni. Sicela ukuqala umhlangano wethu lo ngephambi kwenu ukhansela uMatengu ozoqondisa uhlelo lwethu oluzobafihlane kodwa ludle ngokuthi luzoba fruitful. Sizocela nje sibezelane umsindo sikwehlise mhlawumbe nabafoni sicele ukuthi siwafake silent ukwenzela ukuthi kungaphazamiseki lutho kulo mhlangano esikhalayo njengamanje. Suthela manje la.
Bafowethu inkinga yekamera sesilungisile sicela abantu babuye umhlangano uqhubeke kodwa ngoba kukho esikufihlile la sizoshutha siyazana njengoba sila abuye umhlangano uzoqhubeka siyabonga ukuthi ngiphinde futhi ngibuyele phansi sicela ukuxolisa ngokuxolozela esenibonile inhloso yethu iyodwa ngabakithi ukuthi sibe semhlanganweni sizwe emhlanganweni ukuthi sizwe sakithi sisizakala ngani sonke njengoba silana sifuna ukubona isizwe sakithi sisizakala yilo ezinye inhloso eyami neyomunye umuntu umingasakhe isizwe ayisilekeleni ngalo so siyacela ke umphakathi wakithi uma bafowethu nendlu ngicela ngokuthi uphathele uMalengu uma ethi sicela ungashuthi hayi angithi bekuuvo lwakhe ngokuthi bengashuthi akukho wrong la futhi uma umphakathi uthi hayi siyacela ukushuthi nawo futhi akukho wrong kwaphela senzeni asitholeni isombululo siqhubeke nomhlangano wethu so siyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke nje nomhlangano wethu ube muhle ngoba nginesiqiniseko sokuthi inhloso ngangiyethila iyodwa ile ozokuchaza ozochaza inhloso somhlangano ukuthi bese siyaqhubeka siba nomhlangano ngiyacela ukuthi umhlangano wethu ngoba siyathemba ukuthi wasonke la singabaholi siyacela umhlangano wethu kube yimpumelelo sihloniphane noma ngathiwa kuphona lokhu osuke ekhaya wena uthi ufuna ukusho noma ukuzwa uma kuthi mhlambe masikhuluma la phambili asikhazi lokho ofuna ukuzwa phela iba nendlela yokuthi cha mina ngisuke ekhaya ngithi ngizofuna ukuthi bese silungisa lokho siyacela ukuthi uxozele abaholi ungabibikho kodwa nje noma ngathi khona ukuphikisana noma khona ungaboni masolini akube ukuthi asiboni masolini kodwa ngenhloso ukuthi silungise bengicela lokho baholi ngicela isihlalo bengicela isihlalo mhlawumbe kube nomhlangano bese ukuthi ngicela abangaphandle siyacela bafowethu ispace sisekhona ngaphakathi sicela sisondeleni singene ngaphakathi ababili behlala phansi siyacela nje bafowethu ngiyacela bamanje siyabonga sicela ukunikeza imvume yomfanazi ngoba isamukele amakasa ziba khona ikhathi lapho khona umoya ushuba khona emphakathini kodwa kwasekwenzeka abesedluleke lapho mhlawumbe kunethenga emuva nami bemayana kala nabo bafowethu abaphandle bonke laba mabeze emhlanganweni njengoba ngeke kube ngaphakathi mhlawumbe sekuqhubeka laba abantu bendoda mlono bonke laba abantu bendoda phela ngiyalazi mina ngizimnceka uma kuphelelwa inhlonipho wonke umuntu abe ngaphakathi bashaya endoni Anasasi.
be comfortable ukuthulekile. Lokho-ke nginikezele lithuba lokuthi ngingemukele phakathi kwethu. Siyaxolisa futhi nokuthi silithathele phezulu nathi kube laba abameli bomhlangano abaqhamile izolo. Amakhansela sethi ayilaba sibabantu ukuzala abantu basemkhanyakho. Pho-ke into abayikhulumayo ngilena nathi isikhathaza isiso. Abeze-ke emhlanganweni ngiyathokoza ukuthi sebekhona. Lokho-ke siyangemukela nonke phakathi kwethu igodi zonke intsha yethu ekhona nabadala bethu abanye bezibathathela bezidondolozela. Kubonakala ukuthi umuzwa kulo mhlangano kubalulekile kulesisizwe. Engikucelayo-ke egameni lobukhosi ukuthula. Awukho umhlangano ongaba nesiphumo esihle uma ukuthula kungekho. Angisho ukuthula uvale umlomo, ngisho ukukhuluma kodwa emlonyeni wakho kube nokuthula. Uma ikhona intukuthelo ayivele intukuthelo kodwa kube ne-order. Kubonakala ukuthi intukuthelo lensizwa kakhulu kodwa ikhuluma lokhu ekuthelele eqonde. Ungabe sekufaka amagama. Nesiqiniseko sokuthi la alikho iqembu elithe abantu baphela amanzi. Alikho futhi iqembu elithi thina singawafaka amanzi. Kodwa kuphela bakhona abantu okufanele basichazele ababenikezwe umsebenzi ukuthi safaka ngalo lezi sonini na. Laba-ke sithi-ke uma bephakathi kwethu bazosinikeza incazelo. Uma ngabe balungile sibone ukuthi indlela phambili sihamba kanjani. Amen. Siyabonga Bawumbulu Mkhwanazi usamukela nokunikeza nje amazwi okudala. Sizocela ukushayisha umhlonishwa uNdlanzi ukuba asiphe inhloso yokuhlangana kwesibonakalo. Amen. Sokuthi enhlosweni manje la saba khona ngokuthi sanibonana ngibika nje lokubona abantu basendunkulu sisihlobo la abakhasi sekumele uthi azazi show kale ngibome nduni ngosiphi order ngiyathemba sohlonipha sonke beseke manje inkosi so lalela ukuthi umdala wethu thina induna ke makhuluma indulo sokhuluma imbuzi ngoba usozobamba umkhomo ohloniphe siyazi yabona hayi ngathi hayi sithi right sonke namhlanje sisebandleni ukakhe lapho akukho umuntu uzoveza amandla akhe la silwe nalenhloso yethu sibone sidlula kanjani kuyo inhloso yomhlangano wafowethu amanzi. Inhloso yomhlangano nje yodwa water and sanitation. Lana-ke siyazi lenkinga ngamakhasi. Hayi amakhasi kuphela, amakhasi umuntu kumbuya ngobokazi. Sinenkinga yamanzi. Ayifihliwe, uma lelo redo iyashintsha inkinga yamanzi. Mewa district uyayazi inkinga esibhekene nayo. Beka sibiza inhlangano ngena emkhakheni district. Ezosichaza ukuthi amanzi kwenzakalani ngawo. Ngebhadi angisazi. Elokubingelela unyanga umama ngibingelele nobaba noma. Cha webhodwe before uqhubekela phambili la. Uthi uzokhuluma ngamanzi. Kodwa ikomiti esasesilikhethile somphakathi esekwakwenziwa isiguqo laze lashiwa ubaba uNdaba elidila ngamanzi asiliboni lapho ke noba seliphumile yini esenithatha ingxenye yamanzi befuna nje sidlule lapho mhlawumbe siqhubeka ngoba sibabona laba bebedila ngendaba yamanzi lapho indaba yamanzi
ikomiti lamanzi manje nina ngabe nize ngokwena okuseceleni ongahlangene naleli komiti na sazi ukuthi umhlangano wenu awudibene naleli komiti ngoba thina sazi ikomiti lakhethwa lashiwo umdaka elibhizi namanje ngendaba yamanzi wena akungiphendula lapho ukuthi kuhlangene noma kuhlangene kuphela susumbuzo pheke wakho bhuti Uphendule ngendlela le ezokuthi sonke sibe nesithombe hayi ngale ndlela yokuthi nalo kushuthi lo cha kulinde liqede mfowethu angithi siyazenza umhlangano ube nokuqonda kahle sonke siyazisana la ukhona nabone khona phela sikhuluma indlela ophendula ngayo umbuzo uthi usibona ngathi awumhloniphi uma uthi wena uthi nalo komiti le Asilungise kanjena democracy ikhona ikomiti ukuyilona elakhetha ngayo uhlwini lapha amathwini kana bezekile ngaphambi kokuthi size emhlanganweni sifonele ubaba umdala sakhonfirm ukuthi likhona imithimba likhiphe emkhalelo ezokukhuluma ngamanzi wathi kithi alikho akakwazi ukuhlala nasikwazi ukuza phambili sengahlobanga ubaba umdala I know.
Thatha inkonzo singimoto uhambe. Thatha imphoto yakho uhambe mthiyana. Mina ngiyayengathandi uma sisemhlanganweni ukuthi siphikisane ubuholo kusuke buphambili nobuholo kusuke buhleli ngapho siphikisane. Ngifisa mina ukuthi sibe nekhaya eliya phambili. Siyakuthola ukuthi abanye bezakhamizi emphakathi bathi ukuba umthiyana kakhulu. Ukusho ukuthi banezathu zabo. Kodwa bengifisa ukudlula lana mina. Ngicela isilalelane bafowethu. Bengifisa ukudlula la mhlawumbe kuleka kababa bomdanga engikhuluma ngayo. Bengifisa ukuveza ukuthi umphakathi thina njengamakhansela angithi nithi umthiyana kakhulu ukhuluma la ezokhuluma ngisho njalo. Ake ngivumelane nathi ezokhuluma. Thina njengamakhansela bawo sinelungelo lokubiza abantu kumele sibabize emhlanganweni esisuke sibizile. Mhlawumbe ngaphandle kwemvumo kabomdanga. Kodwa ke siyaqonda ukuthi nithi ukhaselele bafowethu. Kodwa ke siyaqonda ukuthi nithi laba bangapha anibadeli. Angithi nisho njalo. Mina ngifuna siyilungise leqala. Eyokuthi cha, yes ngiqinisile manje anibadeli ilungelo lethu. Kodwa nilungisa le emhlangano eyokuthi cha, thina phela sinalo ilungelo ukuthi umhlangano siwubize. Sibize umphakathi bese sibize ikhulu bese sisibize. Uma ke ukuthi umphakathi uthi wona awusidingi lezo sikhuluma. Kulungele phela masikuzwe lo kodwa akungabi sengazi ukuthi thina asinalo ilungelo lokubiza abantu ngaphandle kwabomdala. Mhlambe okwesibili ngimba wona lokho kukhulu. Ya. Ngimba wona. Mhlambe okwesibili Stanley bafowethu. Ngiyakhuluma mina.
ngoba lebaney'khazi sakhiphe imali sikoleni umthiyana ngafuna thina sisebenza nawo wonke umuntu ewadile izinto zamanzi. Lalelani phela. Imani. Thina besithi umthiyana akasondele kithi umeya wamshiya nathi angabaleki. Mina ngiyazi